Kurre kitongore kya Okusuku Dr. Silva Ndorora Mukama yihanangiriza bari kwirukanza emirimo ya Sako okutaho buri okureba ngo bacendeza kwiguza za Sako ensya bitu begesa abantu enkora ya za teknolojia ezirukweraho naho kusya obuhereza omu bantu nka mobile banking. Reduce physical branches. Ekyo mwakihura habwokuba physical branches, do you know how much it costs to open up a branch? Aaron Ngambir, how much? 120 million. No mara myaka ingakora magoba. Aaron, no mara myaka ingakora magoba wateka 120 million. 1 year. Ba members ni baba batakulya kantu, batakunywa mizi, ngwabo kwa wakora ki? Batandika branch. Now ambakizire, you can also have a branchless what? Branch. Abazungu bajeta branchless branch. Montasa zitu twija twadasa biliyoni 4 na biliyoni 3.8 na nubwo bukurengamo mwenu omwaka ogu tubajetinjira biliyoni 5 na miliyoni 5.3 na nubwo bukurengamo omushoza hatagarugireho ebyabirwaro tukatubajetinjire biliyoni 3 na miliyoni 2.8 twija twashoza biliyoni 3 na miliyoni 3.3 Nkomuringo gumwe wo kusyaha abantu obuhereza za Sako zigumizemu no kutandika za branch ensyo mbyanga bitari bimwe na bimwe okwera ba memba babo kutunga obuhereza burungi ekindorora Mukama kugira ngo nikiretera za Sako zashohoza munonga wageranisa na memba ku bankinga arikwejo nisesimuye abantu bashomesa bintu ebikubanza first things first, so have a marketing strategy of having people. Abantu wanjura amagoba gitu no kubika kwitu na byona twareba byona byo muhayi na kushira munonga okubika kwa ba members cyabire kizibu mwene ba members nyenda kubasimu kana no kubahiga ngwaho umwahika omuntu amanya kubika tukamanya kugure mugabo tukamanya kurya ron no kujigarirayo ninga kurya kwehoza sente no kuzigarirayo nkoko kiragiro kikugira ngo nebikoye hore tukabikozesa je nimpamyangu entunguka omukanya kace omuri isingiro na no mu Uganda yona neja kuberya higuru munonga bitu na ba manager ba Sako nabari kuzebembera nabo bamugambire bizibu eba memba baza Sakweza bamwe bine na munongo kushanga ngo ba memba tibine bukugubwo kwejunisa mobile banking bari kwejunisa amasomo gabo ukozesa obuhereza bwa karimagezi ningasho butweta mobile banking ukwejunisa simu yawe ukubika sente zawe na wabujyama kitanda na wabana wenda kuzihayo ukakozesa simu yawe ukazihayo kandi turiyo tutekaho uburyo bwona kugira ngo at least mwako gurije n'umuntu nabasa kutunga kasente ari kukashabira hasi mu karoni no bukirabe kiri kityo nabajyangu nebeza kutamana hakwegesa ba memba babo kubine koresa sente za roni iza bari kwehora no kubaha amagezi aho bine kuzitacho bahwero kuganyirwa mu sente ezo bari kubabehozire kandi zirangu twegite tweyongere okwatanisa nebinde bitongore ebitukubasa kwihamu akasente akamagoba make kandi echo tukachikora omwaka ogwo kutiro ntuzamu omwaka gw'2026 nishaba ba members bitu mwena okwejunisa banka yanyu omukubika mubike sente mugure migabo mutaho muri humura mugitahemu mutaho muri tweragurize tukajibatera kugira ngo at least memba witu yarwara aragurirwe kurunji kandi agumaye n'amagara marunji. Ruhira Millennium Sako ekitebe cyayo kiri kushanga mu Ruhira Town Council mu district yisingire simirwa habwo kutungura emiturire y'abantu bisingiro obwero kwiguraho za branch ombechwe capital bimwe na bimwe nkomuri na Kivare Ngarama Kabuyanda n'ahandi obwe hati eyine branch 8 gasha kwa Damba Tadeo.